фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани расулзода қоҳир. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. расулзода қоҳир аз вазифаи сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри душанбе 3 ноябри соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи муовини якуми сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Саид Давлаталӣ. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Саид Давлаталӣ аз вазифаи муовини якуми сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри душанбе 3 ноябри соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Гулмаҳмадзода. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. гулмаҳмадзода давлатшоҳ Қурбоналӣ аз вазифаи муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри душанбе 3 ноябри соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Исматуллозода. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. исматуллозода Ширин Исматулло бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри душанбе 3 ноябри соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи вазири адлияи ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Ашуриён. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Ашуриён Музаффар Қурбон Муҳаммад аз вазифаи вазири адлияи ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри душанбе 3 ноябри соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи вазири кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Салимзода. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Салимзода Амонулло Файзулло бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи вазири кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри душанбе 3 ноябри соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи вазири корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Раҳимзода. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Раҳимзода Рамазон ҳамроҳ аз вазифаи вазири корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри душанбе 3 ноябри соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Муҳриддин Сироҷиддин. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Муҳриддин Сироҷиддин аз вазифаи вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри душанбе 3 ноябри соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи вазири маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Имомзода. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. имомзода Муҳаммад Юсуф Саидалӣ аз вазифаи вазири маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон
آزاد کرده شود. فرمان مذکور برای تصدیق به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 3 نوامبر سال 2020. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن جبارزاده گلرو. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم جبارزاده گلرو با سبب به کار دیگر گذاشتنش از وظیفه وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. فرمان مذکور برای تصدیق به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 3 نوامبر سال 2020. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن قهارزاده. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم قهارزاده فیض‌الدین ستار از وظیفه وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. فرمان مذکور برای تصدیق به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 3 نوامبر سال 2020. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه وزیر مدافعه جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن شیرعلی میرزا. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم شیرعلی میرزا از وظیفه وزیر مدافعه جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. فرمان مذکور برای تصدیق به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 3 نوامبر سال 2020. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه وزیر نقلیات جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن عظیم ابراهیم. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم عظیم ابراهیم از وظیفه وزیر نقلیات جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. فرمان مذکور برای تصدیق به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 3 نوامبر سال 2020. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن زوقی‌زاده. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم زوقی‌زاده زوقی امین از وظیفه وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. فرمان مذکور برای تصدیق به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 3 نوامبر سال 2020. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه وزیر صنعت و تکنولوژی‌های نو جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن فیض‌الله زاده. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم فیض‌الله زاده زرابیدین قدرت با سبب به کار دیگر گذاشتنش از وظیفه وزیر صنعت و تکنولوژی‌های نو جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. فرمان مذکور برای تصدیق به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 3 نوامبر سال 2020. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن عبدالله زاده. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم عبدالله زاده جمال‌الدین عبدالله از وظیفه وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. فرمان مذکور برای تصدیق به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 3 نوامبر سال 2020. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن دولتزاده. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم دولتزاده زلفیه دولت از وظیفه وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. فرمان مذکور برای تصدیق به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 3 نوامبر سال 2020.
фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани усмонзода мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. усмонзода усмоналӣ юнусалӣ бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри душанбе 3 ноябри соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани ятимов мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. ятимов саймумин сатторович аз вазифаи раиси кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри душанбе 3 ноябри соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани хоҷазода мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. хоҷазода ориф ашурӣ аз вазифаи раиси кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри душанбе 3 ноябри соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани ҳамралиев мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. ҳамрализода фарух маҳмуд аз вазифаи раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.